Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kajingmang pisa ke Sarkar Jilla Banshna Thamai ke Surak na Maram East Khasi Hills hadu Mawlaingut Riboy District kalapin kemeni ki Patba. Henaya balaya cakmat bantraya ka kam kalapin songsi ki Patba na marha Mawlaingut ke Surak ka bala Siang ka Rong ka Syang hajong ka bala penlong ki hiriu Patba ban nak ban klong de ka kti. Kam dia ke JCB nga kada-kada. Beliau nga kada ngatang la man khlei. Ke JCB kum no apat. Atau Katrai ke JCB ber kum no kam la man khlei ni. Nga tanda ksti beliau ngala man khlei. Baiba kam klan man nga ya JCB. Baik. Osh. Kat kom ka video ka bala ring de ki riu Patba la UI ba ki la ban klong de ki kti. Ia ka Surak ka bilang Siang menta ka tayaw ha ka than Mawlaingut ka bahab Soyong constituency East Khasi Hills. Kuman chuban kan mau ya kani ka Surak National Highway 6 lamang pisah hadu riu pusaw pon khat ar klur tingka na kamta 10 kilometer na mau maram shudu maumi Mawlaingut ka bala wan bu mau nong rem do sembut menteri rang ba ka jelau ba prestun tensong ha ka ar pusaw tri ujemang arajar ar puwei ha ka jingedan nang uba met ba lingdo MLA ka mairang bat uba samlen malnyang MLA ka Soyong constituency. Ya kani ka Surak ka Sarkar ka laphat tre ka MS Dana Engineering Sunshine Saukmi Contractor ka bala bu thong man pendap man tau snam arajar arpulai. Na ka yung secretary nong Mawlaingut uba sandor nong sam ula kentu ka Sarkar bakan betha yung Contractor bu untre bahaya ka kamram na marlada Siang Tangdep Rukom ka jing kan wani ki Patba ka than na mar ka Surak kan sa sniubyang ladayat ki trok he. Mai acan naru batu naru beli yang ada daka ketu mengadang tan me ikarang te lang mentang ngawan long khwai ngawan ngalap are kasurak kacot kape are beli unu kempit mana tuak ngadak da uma apa dakarang bom kam em ngeti kam em ngeta dan pengen cek biang sono dangala oh toh nungom la ara toh ya kebubit kan bit ya kebubit ngangen cek mar kadega kalau tu boleh lek buyawan ya lek kan gitu teng hap cek tu dah keburam hujan cek itu ya sing pelumur ya Surak tamha cek berkira basram gede berhapet ha seketerir gede hapet ha cek tah kau ngomla ada tah ada ngomla ngersah le ba huna Kamu keterisiang oh sekarang jongka jong Mawlaingut fi kateng kumno keteng sandor lang nong stop fi tu le mengi katu ke Surak ba ngi ba fi laban ai keteng Indonesia Surak hoi kamsia kum ka asu go ditip jenga ka dei ka intermediate lane dong i jisok Rukom Siang ro long ka barit long kam kwat ko jing thejung intermediate lane long im tu Rukom Siang ro kum tu long ban pit na khtir ala kum tu long kelong jing terti ma long tang jengi ka pat le sarkar ne ki babri pej ba ka balak tin ayulem kan Contractor balak ik terkom badai ma long habas yang long yo itu development nam ta ka jing ha jing bit jing biang jing sung snong re habing i kum ne Surak pan namar khamtam kani ka national highway long ka ba connect kan na Riboy district po West Khasi district na south na neki west eastern West Khasi district ki trok ki bayat lang barang ni him ka por lang im ta jateng kilibarit ru ka Surak kalakhi la sai bayat ki trok ki bakit berbunton ling im tip ta kanus ni kena long tang lengi long sukhe mo ben i ko ni Rukom trai katu ke Surak ba fi pipit ne pikat na mi to ke Surak oi katu kede kerja
Hapok Mawlaingut hi ni. Berda Siang na. Dah Siang oi, Siang. Siang no. Kita senin tayu hi. Lang kan ke jeng ni si sejan. Lang ke baki khok spit tu kan. Kok itu pejba kita ribet kuai ma kiong. Khok kiwan khwai kan khidok si sejan pok du sau. Lang ki hi bawan ba wan nan tim tu lang ki kin bam ba kam lang ki khok tu kan. Lang ke siam ta hi ski ta hi pelai ne ski ta hi ski balas pelai ki siang. Di ladalong kumne kamot kiong ba. Kanam manrak ma ya ka roi kapal. Oh, lang kumura kan roi kapal lang i ba lang siang tangdep kan. La syai tu ki truk ki kali ki bahe mar sini ki long lawan lom ta ba afro ta ki ki ya. Khamtam ki truk ki bahe la syai tu ki truk lang ngai i kum tu ke jing siang lang kan jot no hi tang kum ba tu ni si hi. Lang i lang karong long ka bastang. Long ngar apa i de la de anu jaka lang kam finishing here kom siang ru. Long kom ruru kom long ayuda dan jika baat dan jika batem long tlium tu long beritenat ro kom finishing na side ru kom itenat karong long bastang. Katu ke kiong bagi sepak klur ma surok. Oh, de sepak kapoi kom ba prapo tam klur hi imat. Long benyo ya kata ko fik tengong yu long dengar dari prapo tam klur hi. Kini ke surok kelas jan sedeblut baru nama meram sadu. Ani kom siang ru mta kan bagi pe kom siang ni karong ru. Teng long pesum pe ba teng le pum hiru. Long kom siang rong haka hisni ki siang teng da ka kan ang kono teng da ki Phut te hisni. Long hisni ki siang teng da ang kono kimitar da sispat mitar hisil ki siang te sing rong. Muduna nong tre. Hoi. Muduna nong tre kan. Untuk kan duna ne kim duna teng long tang tip lang bekli kom no. Namar kom sing rong ang kim siang ba si lain ru kan dia ki siang kerang kan dia na du sau kan dia na Mawlaingut kan dia nang ta entah sispat mitar kan siang. Lang kibun cakap ki ban. Timta tu telah ka surok kalau kumne ka tak ya pihi balik bawan. Hoi kibun kan ta. Kamut kan ne surok ka pihaj da silet chlong pihaj mamaram ne pihaj ne na. Long ni Mawlaingut telang ang ibun ke surok banjat celong dan kibian mamaram hoi man ngin ni ling hab ke blok ni hab bos yang blok. Kibun dan kam seblok penting hadiah nang bak ni surok hi nampak Mawlaingut sama maram tu. Long ni beli celong ni ya bet na celong nang patau ini itu mulai tu. Long ide hi banyak dengan surok besar mentaru dan part kibil dan kam sebab bohem tu pat ki hadiah bet na po na snongi Tangdep tu ketek umsau ni umsau kwan tu. Long ini usuk tinggi dan kam hi mengkepo ada surok ni je. Minta pat habak long kumne ke ipat pin ujur saya chanu. Tak kan long ni cepat lang ada bet lang yang pi kum ki press ni social media. Bang cepat lebih serkan ni ya kontraktor badai berpetai ni kam kan. Long kan bala udah benlek baham orang tak jimbang kena senang dan jimbang jeng kena senang pok ke jelahi bro kowe. Lang ni kuat bakal nuku development ke bawan bukan sulong Tangdep. Ni bukan terti bakin siang mentah lah syai kan jot not nim kuat kan bukan long mentah. Long kamtam long ni kembang you mang ni lepi pok press medium tu ba wen ki me jong ka patrom kra bukan ba kasaka mi khaya mentah kamdan repair ke surok. Kamdan fund ben repair mar i apa keleng jelam khaya hi ke surok mentah long ka jot hi habarok kamtam pok soro silong kamtam. Ngim kuat bukan long kumni kamtam yi sini nang kandong lang iim ta balak siang ni ko siang ha ka ban biang kan bakan ne langim ko ba siang mentah ha syai kan jot la kham ta ko bal ongom tu ba don repair la syai an don so kan jot lang nu tingin repair ha ba ka sarkar kam don fund ban repair lang ha ba ki siang thamai kum ne ko ba kan lang kan ne kan khem kan ba ki contractor ba de ban tray ni kamro ba kin tray ta Rukom ba de ban tray kan ba kin tray Tangdep long hang on kan ma bakin sikwa ting bukan man sepela jengki pakat lem kan namta jibut jingbiang jong kin sang senong bat ki cuba tangkap ini surok bagi dia ben yat eng ba
Hoi mengi sini on daki senam di pus senam gimat ke jing jing sendiri jing surak. Hoi mentangi kemen bagi yop ini ban penbhai ni surak. Kaya bagi kemne pat kelong ke penjenjar arsyak ban kenyengi. Apa fungsi arsyak tu? Mau ke jing siang kelong kemne lang tip kenusngi kendek ke bangga ong mene. Lang cepat lang pi kum lang social media kan lang cepat lang boy ka government body page hentam you minister body page ya ka yang surak mah. Hai. Kerbala orang yulem kan yuk ini kontraktor ba un thalem ba Mana kerbala boleh un kontraktor? ha kan. Iya, jengtip. Mana boleh kontraktor? Kerkum jingtip jenga kontraktor dai na po msning. Msning dai ap ngan dak libhanga. Dai mat dai na lang msning tu barim la pa jeng ba Jason Sokmi. Itu kontraktor. Kalau dai menteri kan ni kan. Yang tadi kum jingtip jenga.